Zdravo drugari i dobrodošli na još jedno druženje. U današnjem videu pričat ćemo o System checku i demo času. Ja ću vam dati par savjeta kako da se najbolje pripremite za System check i demo čas. Verujem da je ovo tema koja sve vas najviše zanima, tako da ostanite do kraja. Hvala vam još jednom što me pratite i na vašim lepim rečima. Ja bih vas također pozvala da se već danas prijavite za Native Camp. To možete uraditi putem mog linka koji je u opisu ovog videa, kao i da koristite moj mail kao vaš referral. To će ujedno, ove dve stvari će ujedno biti moja preporuka za vas da lakše dobijete posao u Native Campu. Pre nego što krenemo sa savjetima, ja ću ponoviti proces apliciranja u Native Campu. Znači, potrebno je da registrujete neku svoju mail adresu. Nakon toga vi rešavate jedan test gramatike engleskog jezika. Nakon toga, po rasporedu koji ćete vidjeti na sajtu, vi ćete se prijaviti za System check, a kasnije i za demo čas. I nakon što uspješno prođete i System check i demo čas, vi ćete popuniti svoj profil nastavnika i vi ste na korak bliže do vašeg prvog dana u Native Campu. Što se tiče tehničkih stvari za System check i za demo čas, one su sljedeće. Potrebno je da pripremite naravno laptop ili desktop računar, da imate slušalice sa vidljivim mikrofonom. Kameru možete naravno koristiti onu koju već imate ugrađenu u vaš laptop ili neku drugu, da vaš internet bude stabilan i kao da imate pretraživač Google Chrome ili Mozilla. Konkretan savjet za System check je da se vi za System check pripremite onako kako biste se pripremili za bilo koji drugi intervju za posao. Možete unaprijed da pripremite par rečenica o sebi, o vašem obrazovanju, gdje živite, pitaće vas također koji internet koristite, da li imate iskustvo u predavanju engleskog jezika i tako neke osnovne stvari. Znači, to će biti jedan kraći klasičan intervju za posao. Također je potrebno da pripremite naravno radno okruženje u kome ćete održati System check i demo čas. To treba da bude, znači, iza vas je potrebno da bude neka svetla bela pozadina. Nemojte da radite, kao što već znate, System check ispod prozora, ispred vrata. Nemojte da kačite slike na zid, nemojte da imate neku dekoraciju, neko cvijeće iza sebe. Znači, nemojte da stavite nikakve stvari koje mogu da odvlače pažnju adminu, odnosno studentu kada budete krenuli sa radom. Tako da vi to sve lepo pripremite unaprijed i onda kada budete spremni vi se prijavite za System check. Što se tiče prvog utiska, koje je također jako bitna stvar za dobijanje posla, potrebno je naravno da se obučete poslovno, odnosno formalno. Sa tim nekim poslovnim biznis stilom ne možete da pogrešite. Moj je savjet da se odlučite na primjer za belu košulju ili za crni sako. Znači, nemojte da obučete neku majicu na bratele, niti bilo šta nešto šareno, niti nešto što će odvlačiti pažnju. Nemojte da imate neki ogroman nakit, neke viseće minđuše ili tako nešto, možete nešto svedeno. Također za devojke savjet, šminka i frizura također frizura treba da bude uredna, šminka neka dnevna varijanta, ništa upadljivo. Također, za devojke kojima je ovo prvi intervju, ako ne znate kako da se pripremite za System check, vi možete na internetu da pronađete na primjer slike neke stewardese, da vidite, ili nekih ljudi koji na primjer rade u hotelu. Vodite se tim da je manje uvek više, da sve to bude jednostavno, svedeno i sa time nećete pogrešiti niti ćete imati bilo kakvih problema. Dalje, što se tiče demo časa, jako je bitno da obratite pažnju na pravila. Pod pravilima podrazumevam
početne stvari koje vi treba da proverite, šta kojim redosledom ide, šta vi treba da izgovorite na početku demo časa, kroz demo čas, tokom demo časa, odnosno i na kraju. Tako da nemojte da improvizujete, nego prosto naučite ta pravila, da se lepo snađete na demo času, nemojte nešto da menjate redosled tih pravila, nego naučite onako kako vam je i objašnjeno u Learning Kitu. Odvojite znači neko vrijeme da pogledate te videe, odnosno tutoriale koje ste dobili. Oni će vam najviše pomoći u pripremi demo časa. I obratite pažnju naravno na tok lekcije, odnosno na broj ponavljanja, šta ide posle čega, koliko se neka reč puta ponavlja. Znači to su neke bitne stvari i bitno je da ta pravila ispoštujete od početka do kraja. Dalje, to me svi pitaju vezano za ponašanje, odnosno energiju i atmosferu na vašem času. Atmosfera na vašem času je podjednako važna kao i vaše znanje engleskog jezika, odnosno i stvari koje vi predajete. Tako da gledajte da budete nasmejani, pozitivni, energični, da prosto stvorite atmosferu na kojoj će se vaši studenti, a i vi lepo osjećati, i oni će vam posle toga biti zahvalni i ponovo će se vraćati naravno i uzimat će časove i rezervisat će časove baš kod vas. Sljedeća stvar koju bih pomenula je tema. Tema ne mora uvijek da se gleda kao nešto loše ili strašno. Ako tema postoji, to je znak da je vama stalo do posla kojim se bavite. Tako da tremu ćete najbolje prevazići tako što ćete biti sigurni u sebe i u svoje znanje. Znači odvojite neko vrijeme da sve to lepo naučite i pripremite i samim tim vas ništa ne može iznenaditi na demo času i to samopouzdanje također neće izostati. Nemojte da zaboravite da se na kraju zahvalite učeniku, da se pozdravite sa studentom. Također, moj vam je savjet za vežbanje demo časa da zamolite nekog prijatelja da vam pomogne u pripremanju demo časa, ili možete naravno da se snimite kako vi držite demo čas, možete da snimite ili video ili samo zvuk, i kasnije kad budete gledali ili slušali taj video vi ćete čuti svoje greške, znaćete na čemu treba da poradite ili da vidite koje su neke vaše jače i slabije strane, tako da vam je to super stvar. Obavezno isprobajte to da se snimite i kasnije pogledajte i vidite da li ste napravili neke veće greške. Također slušajte admina tokom celog demo časa, slušajte šta on govori, da li će možda napraviti neku grešku. Ako napravi neku grešku, vi to treba na adekvatan način da ispravite. I nemojte da žurite između sistem checka i demo časa, znači odvojite onoliko vremena koliko je vama potrebno da budete sigurni u sebe, da vi položite demo čas iz prvog puta. Također koristite chat box, to je jako bitno. Također za system check, kao što sam vam ranije pomenula, i demo čas se po istom rasporedu možete prijaviti, koji ćete pronaći na sajtu, uključujući naravno i vikende. Ako sam nešto propustila, molim vas da mi pišete na mail ili možete mi se javiti na Skype-u. Ja ću vam rado pomoći tokom celog procesa apliciranja. Prijavite se direktno putem mog linka koji je u opisu ovog videa. Koristite email kao vaš referral i vidimo se sljedeći put. Hvala na pažnji. Ćao!